Ebi n'ebindi bugambirwa watandikiraho enyikiriza ya Nabi Emmanuel Ministries orukumanywa nka Nabi Emmanuel okuruga mu rubugiro ka Mwenje omu kushaba ko kutandika omwaka. Zo kuzanazanisha muzikozese mwino bwenje tizeri zo kurya akanyama tizeri zo kuguramo imyenda imara kuzihayo muzikorese ki ziguremo imbuzi ziguremo ekitama empono. Abedini ejo nibajara uniform ya kinekye okutanaho n'amadini agandi kandi nibasiima President Museveni ahabwo kwikiriza abantu okushabira ahi barikwenda. Omukushaba oku habireho n'okugabira abatari kwebasa ebijwaro otiho n'okushomeza hakukwatiriine n'obugabe bw'abaana. Mukama Ruhanga witu Nabi aliyo nahikiriza ebigendererwa bye ebyaseningire na government omu memorandum of understanding yakoze na government akakandika kuneja kwihaye kuyamba batakwesobora hati ekikoro kimwarole kinakore kinu akikozire mu mbabazize no barahangabwe kandi okwikiriza ebyaseningire na government kuneja kuba nayamba aboru kandi amazima aliyo nakikiriza na kikoro kurungi. Nabi Emmanuel yanjire yahiga abantu kusasirana abo bashobizi no mwaka guhwiri. Amwigo bitabajitema oburogo obutembezana wango nobu wakoba urugire muko bembere n'umushisha ati uruganyira nobu wakoba ni ibanje amabanza gakuregere urusasira nobu wakoba ino muntu yakoze kuba kayira uro kumuganyira isaheje. Edini eje katandika mu mwaka gwa 2014 kandi hati yaheretse kuhika omu za district 8 z'ihanga. Gashoka Philip Marangira.